Mhlawumbe nje sesigoqa ke nje ukubonga mhlawumbe kumlandeli wakho kumuntu ozobe khona kumbuso Wamaciko ukuthini ungakhuluma ukuthini kuyena. Bafowethu ngicela nigeze nibe bahle nje nenjwayelo Married Nation mabhinqa nibakhombisa ukuthi nina ngosuku lwenu lelembe ninjani nibhince nenze noma ngabe yini nomfaniswano ngawufaka mawuthanda mangathanda ungawufaki as long kukhona into traditional emzimbeni wakho ngiyokujabulela kakhulu lokho mina ke ngizongena uma ikhathi seyitshekile mhlawumbe ngizovala futhi umcimbi mangibo bafowethu mangingena ngizonenzela into yamehlo bafowethu uNkulunkulu nasibheka nomuntu nje ayeze lapha akeze ukuyisola mfowethu akeze ukuyisola and isikhathi sokukhuluma ngibona zoba nase stage ngizobe ngivunqa ingoma nje kuphela ngizobe ngithi salala ngithi Paris ngithi mubi kamnandi ngithi sizongena esandlwane ungene ngalethi khumbulo baba wami khumbule mina yeyi khumbulo baba khumbulo manje baba wensizwa mina ngizalwa isiqhwa baba wami insizwa ashila le besi iyamboza bayibuza abantu ukuthi bando nithatha bathi uthi ngoba yabona lapha esifubeni sami kuyashintsha nje amagiya kuyenzakalizwa lapha uMapholoba uqadi uyokuyena ke ongumsunguli wombuso Wamaciko ievent ezokwenzeka kusasa lokho kusayo ngiyabona abantu bayaphithizela bayangena bayathenga amathikithi kuyehloka kenyuka bathi nje asifuna ukusala mawuthi ukhuluma nomuntu khona nje ade ngikhuluma naye ethi ngiphethe umkhuhlane ngazokwenza njani uNkulunkulu amthikithi ngilithengile but ngizoya ngigula ngenjalo insizwa la okay umntaka Ngcobo Mapholoba ngeke ngibingelele ngikwamukele emsakazweni ukhozi ngiyabingelela sis ngiyabingelela ngibingelela nabalaleli bokhozi ngisanibona nonke nje kuyona yonke South Africa ngaphakathi ungene eshiqa ngaphakathi sengifikile ngabe ngithi ibongele insizwa manje ngibona bazokuthatha futhi angudedele hayi manje inkinga mina ngikwazi ukubonga umsakazo ngibonga mangihamba nezinsizwa ugqokile uvuma uhlobile yabona kunensizwa bekumele ngabe ngifike nayo manje kushuthi hayi ibuye yahlehla ibambekile hayi ibuye yahlehla ngibonga hayi yes ibuye yahlehla ngazi kwenzakaleni hayi akunankinga ke noma ungasayibonganga akunalutho mhlasimbe nje umsunguli umcimbi omkhulu wonke umuntu ukhuluma ngawo yonke indawo ukhulunywa ngawo umbuso Wamaciko kwenzakalani mhlawumbe usukuphi nenhlelo kwenzakalani nje ngawo kusasa indaba enkulu kakhulu kusasa nkosazana enkulu ngalendlela ukuthi nombani uthi siyakhona inkulu kakhulu indaba kusasa yonke into sihlelekile ezokuphepha zihlelekile abaculi bayimisele ngendlela esimanga ngikhuluma nje kumanje usungathi umcimbi namhlanje uma ungadlula nje ngaseCarlsfontein ngathi umcimbi namhlanje indlela ired edlalwa ngakhona kumanje ngathi umcimbi namhlanje kanti kusasa kodwa ke vele sijwayele ukwenza njalo ukuthi kunalento ekuthiwa ukwendlalela noma umlaliselo kwenziwa njalo kodwa nje yonke into ihlelekile ngesindlela esimanga abantu abaqinisekisa ukuthi kusasa umcimbi wabo uzobe umnandi uqala ngo9 siqala ngohlelo lamagoso ekuseni hamba kanjani ngamathikithi amathikithi ahamba kakhulu amathikithi sifike sawadayisa aphela saphinda sabona ukuthi ngoba abantu basawafuna saphinda sawavula futhi aphinda phela sesiphinde sawavula okwesithathu kwesiwavula izolo mayethengwa ephela niphinde niwavule ngoba kungagcwele stadium no angithi awe VIP sidayisa VIP ungena emcimbini kumahala awe VIP kuphela swadayisa ungena emcimbini kumahala nje akekho umuntu ozomele ngikwazanga ukufika ithikithi tonto umuntu nje akasuke nje eyiqondele khona usuke eDalton uhamba ngenyawo usuke eThokoza uhamba ngenyawo usuka eMayville uhamba ngenyawo usuke eChesterville uhamba ngenyawo akahambe nje efike lapha eyibukela umcimbi mahala abaculi bawu53 sebebonke ebese kuzoba namagoso amangaki kuzoba namagoso awu12 okhalamfazi kunokhalamfazi umfokavilakazi kunophusha moya umfokambathi kuno2 bullet wangakithi wamaphumulo umfokanzolwana umfokamzobo kunokovozile umfokasikhakhane enkandla kuzokuba nokhulani umfokangema enkandla sizoba neDUT sizoba nemangosuthu sizoba neUKZN sizoba neZululand wonke lama university azoqhudelana nalamagoso lawa amadala athi noma ngaba badala kodwa nathi la sinzima kakhulu sibadala ngengoma ngiyakuzwa ukukhuluma ngezokuphepha ngifuna ngempela uma usukhuluma ngezokuphepha kubaleka kakhulu khona umuntu ozothi ngizofika ngemonto yami lapha yana ngifike nokuthi kwami mhlawumbe kuqiniseka kangakanani ukuthi iphephile lapha ngeke ngize ngibe nenkinga
siswami yabona mawuthinta into yokuphepha uthinta into ebaleka kakhulu emcimbini yethu yomaskandi ngoba iningi lemicimbi yomaskandi iduma ngokuthi kufike kube nomxhwanguxhwangu khona siqinisa kakhulu ke thina sombuso wamaciko ezokuphepha ngokuqala nje lapho uzobhaya khona imoto yakho kunabantu abazobe begadela imoto yakho ukuthi le genge le ibizwa ngamaphara ayisondele eduze kwemoto yakho ebese kuzothi mosuzongena ngaphakathi sikusesha kathathu ikhala ivumelekile amabhodlela avumelekile yebo sikusesha kathathu kuyima ungena ngaphakathi ukuthi umcimbi mahala kuchaza ukuthi uzofika nje kuvuliwe ubusuyangena uyaphuma cha useshwa kathathu indawo zokusheshwa intathu khona ngisho isikena laba abajwayele ukuphatha ikhala mangabe uzazi ukuthi umuntu ophatha isikhali sishiya isikhali ngoba vele uzobuphephile isikhali phela ngithi siphathele ukuyivikela vele thina sokuvikela thina sikisidingo sokuthi uphathe isikhali sakho thina sokuvikela ithikithi le VIP lu 850 swavula kokugcina ngicene kuthiwa kusela 100 asemancane kakhulu ngicene ukuthi umuntu nje akaphuthume ahambe ethengele ithikithi lakhe okunye ke siphusha kakhulu siswami kuno 10000 abaningi esibanikezwe enye inkampani lapha yana eyiqholo ethena sibabantu baningi kakhulu 10000 kuthiwa nje uthenga isikholo lesi sokuthi ikhwapha linganuki kabi ekuthiwa ishield ebese uthatha islip sakhona ubhala igama lakho ngemuva ubuze ubhala nenamba yakho ocingo uzothi mawufika lapha yana mawusuqeda ukuseshwa waqeda yonke into kunebhokisi kuzobusuphonsa leslip sakho kuzothi makugoqozwa mhlambe emva ka 2 hours ebese kuthiwa hayi nanga ubingelela usewin 10000 siphinde sibuyele futhi mhlambe kuthiwa nanga umdonsa nawo usewin 10000 siphinde sibuyele futhi kuthiwe nanga usiphongo naye mhlambe usewin 10000 bazoloku bebizwa nje abantu belokhu bewina into enhle kakhulu ke leyana uzofika mahala emcimbini kodwa ugcine mhlambe futhi usuhamba no 10000 imali enkulu kakhulu ungibonile uSmino ofephithiza lapha emashalofini ethatha naye ufuna ukungenela kuyacaca naye ufuna ukungenela nababaculi bavumelekile ukuthi bengenele nawo bavumelekile ukuthi bangenele abaculi abantu abangavumelekile ukungenela abasebenzela umbuso wamaciko kuphela abaculi nabo bavumelekile ukuthi bengenele bakhona nje abanye esibabonile nebhove elincane lapha umfana weqhawe umgqumeni naye simbonile nalulu sanda naye uyawufuna lo 10000 yabo imali edingakala bonakele ngalendlela esimanga umcimbi uzoba umnandi ngalendlela eyisimanga uqala nje ngo9 ekseni ngishilo ke ngathi imlaleli ngihleli noGengcobo umapholo beqade lihle insizwa njengande ngabudi ingango BK kodwa ke imsebenzi mkhulu bakithi usuvala mapholo awakho ogcina awami ogcina nje siswami ngithi nombani ongezanga kulonyaka ayizoyisola kakhulu mina bengithi ke mangabe ukuthi ekhaya kuhlatshiwe yabona nje mangabe ukuthi ekhaya kuhlatshiwe uthi ngeke ngikwazi ukuphumelela ekhaya kuhlatshiwe vele usike iqatha ubusutshela idlozi emsamo ukuthi ngisaphuthuma kumbuso wamaciko ngicela ukufike ngibuye nawo lo 10000 ngeke ungabuyi nawo nakanjani bafethu ngithi nonke ngicela siphelele ngobuningi bethu umcimbi umnandi kakhulu siqhakambise usiku lethu lamagugu kube mnandi siyabonga hayi sibonga kakhulu insizwa lena ngoba kushilo ngathi ayande ngabude ayande ngabuningi asiphumeleleni ke sonke ke kusasa laphana ke umbuso wamaciko ngempela wenze umcimbi omkhulu kazi uyabona bonke abantu bagqoka ikipa konakele nje igama lithebha bakwazile nokukhetha umbala ukwenza isikhangiso somcimbi wabo kodwa kuhleke sibonge kakhulu kumlaleli esekhanje ngokuthi abe nathi uhlelo sikiya ngengoma sibambe kanjena nje emsakazweni wakho isikhondla somsakazo lumaphiko ngithi ndizele indaba zonkana ngithi kumagumba amanomhlaba ngithi uphile nje wemlaleli Okhozini sure